The Araraco Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Nalakaka amang lipat. Para kanya amin nga shuttle sponsors and to all new sponsors. Tita Marlene Tran, anyat lakam anang lipat ken ni ayang, anyat lakam agimura kaniya, tuntunem sakit kinapateg mo kaniya, amo ti Diyos kapatgan katuibyan. Iti awan ka nas naayan na, kasla mapuksat simbeng day tuirik na, kastat patig mo di mo kunaen, abinay bay akon ayat dito'y naken, jakmet laglag adi mangibanag, karik anapatek dita ayan. Hello to Ma'am Mila Arucan, sabi ni Ma'am Luz Eris. Hello to Uncle Arnel Balvin Fernandez and to Auntie MJ Baldonado. Iti awan ka nas naayan na, kasla mapuksat simbeng day tuirik na, kasta patig mo di mo kunaen, abinay bay akon ayat dito'y naken, jakmet laglag adi mangibanag, karik anapatek dita ayan. Anyat lakam anang lipat ken ni ayan, anyat lakam agimura kanya, tuntunem sakit kinapateg mo kaniya, amo ti Diyos kapatgan katuibyan. Anyat lakam anang lipat ken ni ayan, anyat lakam agimura kaniya, tuntunem sakit kinapateg mo kaniya, amo ti Diyos kapatgan katuibyan. Anyat lakam anang lipat ken ni ayan, anyat lakam agimura kaniya, tuntunem sakit kinapateg mo kaniya, amo ti Diyos kapatgan katuibyan. Anyat lakam anang lipat ken ni ayan,